ntimugatinye ibitumbaraye. Sometimes birimo ubusa, haba harimo umwuka, you know, a balloon, you need a needle. Just ibyari birimo ukayoberwa aho bigiye. Ntimugatinye ibitumbaraye. And I'm saying this not only that. Ikindi nuko njyanye n'umutekano birambuye, kambanze mbabwire ikintu kimwe. Uru Rwanda rwacu naho tuvuye, naho dushaka kujya, mbere na mbere kwiye kuba bishingiye mu Banyarwanda, mu Rwanda, mu mitima yacu. Kugira ngo bigereho ntabwo ukora ibintu aha mu Rwanda. Abanyarwanda ntabwo mucumbitse, ni iwanyu. Gukora ibintu udakoze ibirenge hasi uvuga uti ejo ntawamenya nuko erega ndababwira nuko mutumva. Ntawamenya se ahandi uzamenya ni hehe? Ahandi uzajya ntuvuge ngo ntawamenya ni ko nabonye basigaye babahambiriza bakabatugarurira hano. Basigaye bahambiriza abantu bakabasubiza aho bavuye. Namwe rero mwirwe mugera mutya, narabibabwira isi ukuntu iteye igenda ihinduka. Hari uwavuye ahayiruka, u Rwanda ni rubi, abantu ntawe usinzira, ntawe ujya aragenda, barahunga bajya hanze hariya, ndetse mu bihugu bikize baramugaburira bamuha, kuko nta n'akazi yakoraga. Ubu ngubu nabibabwiye muri 2017 nabibabwiye, muzakurikirana ibintu nababwiye muri uwo mwaka. Bose birirwa bazabahambiriza babagarure. Hari abo twebwe tunagarura, ariko ibyo ntabwo ndi bubitindeho. Ariko barabarambiwe, bafite ibibazo byabo nabo bimaze kubarenga. Usibye ko n'ubundi yuriye baguha ubusa, ugasakuza ukirwa uvuga aho wavuye. Ibyo ukwezi kwashira ukajya gufata iposha, ukajya gufata ibyo bakugaburira, kubera ko wavuze u Rwanda nabi gusa. Naranababajije, mumbwire uwavuye aha avuga ibyavugaga ibyo byose, kandi kenshi binagaragara ko atari ukuri, ko byose bigaragara. Ariko wabigiriyemo amahirwe ni mumbwire umwe gusa, wangu ninde umwe, sinsabye benshi. Muri 500 bagiye bavuza induru babeshya, muri bo umwe wagize amahirwe baba ngo nibura we yavanyemo iki, ninde uzamumbwira? N'ubu ntimuramumbwira, mumushakisha. Ariko bamwe bari ba professeur,
baratwara amakamyo, ariko na hano hari amakamyo. Ugahunga igihugu ubeshya, ukajya muri Amerika gutwara ikamyo gusa, ariko ukishima ngo uri muri Amerika. Muri Amerika urishimye ko yaguhaye ikamyo yo gutwara itari yawe. Urayitwara ku mugoroba ugatahana akavera kahamba, akavera twaciye hano. Nicyo cyagutwaye ibirometero 10,000. Really? So abanyarwanda ni mutaba abantu biha agaciro ko muzabaga. Abandi bakasubira mu by'amoko twarenze, twasize inyuma, byatuhekuye, bakabisubiramo. Noneho bisigaye bifite mu karere ababishyigikiye. Hano muzi ko dufite hafi 100,000 y'abanyekongo n'impunzi hano, 100,000. Muri izi ntambara z'ejo bundi hamaze kwambuka nk'ibihumbi 16, bisanga 80 n'ibindi twasanzwe hano. Barabizi, abantu bose barabizi, bazi n'ukuri, kubera ko muri ibyo 100,000 hari uwo bijyaye bitya rimwe mu mwaka umwe. Ibihugu biteye imbere bimwe bifite values z'igitangaza bakaza bagakuramo nk'imiryango 5 mu 100,000 bakayitwara. Ubwo bakemuye ikibazo. Imiryango cyangwa abantu 5 bakabatwara bakajya kuba aho baba iwabo. Mu 100,000 uvanyemo 5 cyangwa imiryango 5, ubwo wakemuye ikibazo. Niko ikibazo gikwiye kuba gikemuye. No, they are not there, we don't have a federal, and then we would give them names, but these are the leaders, 1, 2, so and so and so and so and so, they are in this location. In fact, I one time told the president of DRC, no, I said, you don't know that these people are there in this place, that place, and they've been even manning roadblocks and they collect taxes. He says, so he remembered. he remembered that has been happening. So I said, so what are we talking about? You have FDLR who have taken over territories in Eastern Congo and are collecting taxes, and you are telling me they are not there? So anyway, when all this came to some point, and this war was raging, and this time it turned into where the government in Kinshasa wanted to demobilize the people. They thought they would now throw M23, push them into Rwanda. And this still remains, by the way, the aim. This is the goal. So I told our friends, these are the powerful friends of ours, I've even said it publicly, when it comes to defending this country that has suffered for so long and nobody came to the help, I don't need permission from anybody. To do what we have to do to protect ourselves. I will say it
in broad daylight. I have said it to those who matter in this problem. And that's what is going to happen. You go home, sleep, don't do anything. There will be nothing crossing these borders of this small country of ours. If anybody attempts